Hai pengacara ni oleh ya. Hai kadang-kadang Bambang. Kawan. Kena depan membeda menggak. Nene lelok tu. Kau kiwat tanya nene. Bang, ini kan bang. Mana kau jual di mui blok kang kau? Berak. Kami anak apa đâu là cái đi mẹ để đường lông vào đây không? Ku năm nay là. Bố chấm bè cả thứ ông đâu cơ hệ không cho mình cha không có quả. Đã đi lông ấy mà nào nó phở bè ra bố. Đang nhổ đợt nữa. Ôi trời ơi, hành những nàn. Mengajak dia lelaki upah dia meter le. Mengajak drone lelaki upah buat lon. Hek ku pat ku drone kau katiba euro 5-5 ni awak. Jadi drone ni bangat lelaki upah buat lon dia. Ôi hàng của tìm đi luôn cả hệ của tụi mày đâu đi ra đàn nữ nữ pợ nữ trở nằm đá lẻ luôn có gì nhung pa bè bè rân nữ bây giờ cái lông ngoài bè ôi lo nắp bèn mình bè nắp bèn muốn tăng gì ôi như muốn tăng bè ra hệ rồi mày nắp bè muốn tăng bè làm tôi đi chỗ hay luôn cả tí bão rô còn chẳng chẳng thì đi chợ bè nhà tí bản của cái gì mà nè hệ hai upah hệ của ôi nằm đá lẻ có gì bè không tạo cái rân nó pít bè cái luôn. Hai pengacara yang doman. Jadi mudah mentau. Oh sampeyan untuk drone juga deh. Jadi dia begah-gelah di bawah drone kira Vietnam itu begitu. Chứ nyo bà sampeyan belum cok. Tapi penguat sampeyan sampeyan juga. Ai peng lom. Boy sampeyan kan cok drone itu macam rapeng lom. Jadi nyo boy sampeyan drone. Kalau demu. Nyo mantang jatra drone. Mau kau demi ke lompat. Pi pegat leo ayah nan le. Ba ku ya le kenan. Hai pengacara ni oleh ya. Hai kadang-kadang Bambang. Yang permasalahan itu ya. Jadi ini lỗi một nó cỡ. Ku coba ku mau sampai yuk kagak ada anak ku pandai. Coba lagi. Jadi long heo dumung la kêu pah warbe hai bi. Ki banjara je pambe drono. Sedangkan kalau ku pegang mau nào bagi. Mana bagi-bagi umpan tak na warbe. Jadi kiba mbak Ron. Bekat ta pambe kena. Nah empat. Bekat nyo pambe tah le magi. Pue je. Bosen je dah. Nyo kade ya, beb nawale yo.
Ayo. Action. Bang, nak kena. Buat nak kau dengan beli bodoh. Okey. Kacau ibu bayar ni kau. Okey, Jual baik katnya. Kau bayar kacau dia kau. Kau demo macam ni jauh. Nah. Ini guys. Lagi acara syuting udah ini punya orang. Coba lihat sini dulu Om. Ya. Jangan terkuat dia cek. Lanjut.